Ebyo nabigambirwe Bishop wa Kabare Diocese kandi nuwabira kurira omukorogo ogubira hari Katojo muri Buyanja Town Council district ya Rukunjiri. Bishop Kalisto Rubaramiro Bishop wa Diocese ya Kabare hamwe na Minister Dr. Chris Baryomunsi bahijira abakristo ba parish eji okugira nkwatanisa nunje hamwe n'abebembezi b'ekereziya eji ekirabahwera okutungura parish yabo. Twenda byomwe ebicote bitwine tubiheyo aboko bekati ekipari cyabula abekereziya twabishensia ya Katojo nibashabanga mukwatanise n'abasaserdoti abo bishop yabahereza. Minister Baryomunsi yongire yashaba abaturo gukora n'amano mu makagabo okureba ngo babingo bworo twena tukole tubase kuruga omubworo omumberani ezobworo tubase kutera ndambo tugenda omumisho nibashaba mwishurabe nitora chona ojereka chakuwa yebitira kandi nakandi okaguze niyezo parish mode yitwire tugamba. Dr. Edward Kaziro birali omutebekanisa w'omukorogo asimirira Ruhanga habo kutunga parish eji kandi ahijire ngo baza kugitwara omumisho okwetenga parish aha mwanya ogwa Katojo ebire Katojo sub parish tukatandika obwire buringwa ekintu ekibe kitwire emyaka eri kurenga 80 abakristo nibashaba bishop konka tugikwebemberwa ebiruhanga kunda bitaje bitebe turikudaki ebiturikwenda. Parish eji neza kuba neyetwa St. Peter's Catholic Parish kandi rugera ha parish eya Nyakibare. Gasha kwa Dan Basibye.